Официально скажи, что ты хочешь знать, каких официально через сколько мы вылетим. И тоже все точно. Что? Они говорят, что они ни хрена не знают, что типа человек... 22:30 neue Abflugzeit. Mann, ihr könnt euch alle mal. 22 Uhr. Ja, Ja, guck dir das an. вернись просто. Guck dir an. На Александре, So, и скажи, что... unglaublich sowas hier. Сейчас будет Украина. Сейчас до 11, сейчас 11. Wechseln wir noch hier. Когда мы уходили, они говорили, что летчик Guck dir an. Я понимаю, тут тоже никто ни за что ни хрена не отвечает. Oh, was hier. So, weg hier. Давай. So, das sind ja alle. Sorry, nur 22 Uhr. meine Fresse. Da wären wir schon da gewesen. Nicht normal. So, die bekloppten Hunde. 17:30. Na, guck dir mal was von 17 Uhr auf so eine Zeit. 17, 18, 19, 20, 21, 5 Stunden. Das wissen die doch vorher. Das wissen die doch vorher, die bekloppten Hunde. Scheiß Land hier. Ja, fucking Land hier. Ja. Das ist fucking Food. Fucking Food, ja. Ja, direkt. Bitte spucken hier. Ja. Sí, que pone nacional, tercera planta, donde Ja, antes. fang an hier. Tiene la ID ahí, ¿no? Guck dir an hier. Das ist ein Kalierer hier.